صبح خیر دوستانی عزیز، امیدوارم همه شما خوب هستید. حاضر من از بازار کاروان دهم دروازه یک ویا دیدم. کاردیگانی بهترین خشرو ویلویت آمده ایجاده. دیده bez размерния نه اینو دو رنگش الکای موندای اینو تمام شدن قریب. باری نو اومد نقص خریداری شده است. 350 سومون دو فسونه یعنی اینش کیسه دارد. و یا نشان دادم روز میتوانید اومده باز نزدیک بینید ماتریالش ویلویت های همشه بدونی عزیز ایجاده نمخه жилет кора прсида будан духтаро дарози хушрун инаинаш турецкия ҳаминаш бу турецки ана дутта турки ана дарози фасон то размери чанда дорад 800 сомон нархи донаш ана инаш бошад ӯзбекистонай 400 сомон ина бине ана ин чанда ина инаш 400 сомони ана хе кардиганои турки ҳаст ино чанде 400 сомон кардигани турецки размерои калони хушрӯ ози аз наздик материалша нишон метам драповый бисёрам нағз иҷада бо стрижни ламайна диде 400 сомон турки тоза дар кор бошад духтаро нависед доставка дорем идаҳам дарвозаи тарафи оптоби 196 контейнер беҳаданам ин туркиёшон жилеткора хушрӯ ҳам дарозишон ҳам фасоншон не дутаи аввал 400 сомон дутаи охираш боша 800 сомон марҳамат аз дур гирам кемхе полный рост биёя бинед шумо ҷа курткаҳо ҳастай ҳар хела курткатон чанд буд нархи донаш 850 туркиян курткаҳоям размерои калони вали шмерка неш падкожа будай бо курткаҳоро ман видеои пештаракда нишон додагӣ будам хулоса ҳам хеҷлеткаҳо дар кор бошад нависе тамошобинони азиз доставка мекунем инаи куртка чандай ина турки 850 сомон фасон размери калониш чандайра майдаш монда алакай гирифтиям и дукон ҳамаш туркияи борошон достони азиз ами ваёшон куртаям кардиганам курткаям хулоса ҳама чи доран турецки як тараф шуда ҳамаш бори туркӣ задагия ай тарафш бори ӯзбекистон насиб карда боша бо як рӯз омада бори ӯзбекистоншонам ман нишон метим якта ба якта шумода балонкаи жилеткаи 800 сомонаша ай наздик бинед духирашам хеле ай